Nigithagathago kiria kiyumiririe miaraho ya umuthi kuri amwe ya aria maikitie mahoya ma kuruta wira hindi ya githurano kinini kia Mbaa mekorire mahingiriirio nja mathaini ma kiroko na thengia wao gukorwo mekinyitie mahinda-ini maria magiriire. Makiaraniria na andiki a mohoro maugite thutha wao guikara metereire kwa mathaa matanyihiire matatu macokerio anja ya ciuria iria mauma nacio muthia ni kuhamurithio mahamurithirio ni maabitha a borithi. Oyo interview ri tutiramamenya na ruri okauga ati ena list itari doctored list iho ena we mwenyewe iria tari na nini yake twamira turehere list iyo ri na twamuria tondu political parties ni cikoro na list ya ndore marahotire interview na aria maroirwo meke atia makuba participate marugamire githurano twamuria kana list iria ina political parties ni we nayo ri arega gutwariria auma na atuingata maugite unio na thengia wao gukorwo mamukirite ndumiriri kuma ABC ya kumoria mekinye thukuru-ini wa St Paul mathaini ma thaa imwe niguo mambiririe mathomo mao indi makora maundu ni mugaru na uria megutanyite. Watu wa Muguga walikuja na wakaingia wakatuacha Kiambaa. Kiambaa ndio iko na issue. Kiambaa ndio iko na corruption. This election is not fair. Haitakuwa fair. Wameingisha watu wako so many people are in the classes and they do not go to that interview. Nimefanya hizi kazi za election. Now this is the first time nimeona kitu imefanyika. Hata mkimete na 20 minutes. Mnaendanga mnateteshwa, wanaangalia kwa system wakiwaona mnaambia muende class. Amwe yao makiuga meriro mathenya mao ni moiro ni andu angi riu makiuria muikariri giti kamiti-ini ya IEBC Wafula Chebukati hamwe na honge iria ciagiriire kuingirira ndeto ino na meke uthuthuria wa kiria kiriire kiria kingi. Officials IEBC makirega kuhe aria maretitwo interview na makahituka kanya ga wika training ni twamaka muno tukire list yoyo na andu mambia gwitwo umwe kuma gate-ini aria tuma nao haria gate-ini mambia gwitwo umwe kwa umwe ithu turoria atiriri Chebukati niyo andu ake a Kiambaa matira follow processes. Chebukati yo hario ri umenya andu aku a Kiambaa constituency matirahuthira process iria muigeirwo ni watho. Mwena-ini wake murugamiriri wa kamiti no gicigo bunge gia Kiambaa Peter Muigai akiuga imwe cia ndumiriri iria amwe aya mauma nacio ti ciama indi agitikira kuri na amwe yao mathenya mao maihuririo ni andu angi. Kwina andu amwe mokire amwe ni macereirwo angi mena message citari cia kuma IEBC angi makaforwardirwo message ni mundu uria hihi uretitwo riu twathie ku verify tukona andu acio tithwe turametete angi ona matire ona mati apply te wira megukitio kubatisha kana mekuona wira messages ni marora no marora cia andu 10 na macoka merwo o matikuheo wira ni undu wa itumi itoikaine ni metikira ni maratumite messages namba ni twamonia ni yao ni metikira no thengia wa horo ucio aru ni ora atutiga haha tu stranded. Riu kiuria gikiyumiria uria mathenya ma amwe yao maihuririo o kiroko kia umuthi ona thengia wao gukorwo mekinyitie mathaini maria magiriire na ni mitaratara iriku ihuthirirwo kuihuria mathenya mau. Mimi jina yangu ilionekana, nilifanya interview na nimeitwa nikaambiwa nimereplacewa. I just want to know within 20 minutes jutulitwa 7 to 7:20 ulitoa wapi mtu akoni replace? Yes. That is what I want. I came here at 7:20, I was at the gate. Nimereplace with the 20 minutes. Mimi mtu nilifanya interview na nikamaliza. Unakuja unaniambia umenireplace within 20 minutes. That is not fair at all. Ona kuhana ro gwaria metekiririo kuingira ni mambiriirie mathomo mao mehaririire-ini ma githurano kiumia giukite tariki 15 mweri-ini uyu. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wanjiku.